Kazanzu sakazura pimba drusla rera. Dichimba tandati kyarjondi kilashi chera ikire. Mara inzu tanda samtaichra. Ragyo nzu ya dide dream to tendara. Tiwa nzu tela tiwa nene chikasha yu. Tadi pens shanyu chishara. Disio mitu. Tangbo dila nzu kachore proper noun la tish asasa. Proper nouns tiura sula common nouns tishakirinjala proper noun ni cheche tangbo la language la na kochi gimi chatera ta che kaza cheda wa min kacha dere Tibetan da English dene de la de salakura ni mo la de ya da pegina la salakwa che sadi kare sala zama ko kala nima la de ko kare chidang common noun che tadi ki proper noun kare chedawadi Tuesdays Wednesday ra sab mima da plakwa dene jukchu di chikuchi ki mi ra jukchu lang zo mi tai da mi se ke kap so na le dal river Ganga river Indus si substra dentro mi tai che dene book tape la na chigmi che tape na lo la pe mangora tanya tape la zumba minch tashna te ko proper na tisser tura ne khashi ki Tibetan book la to da de yu sira de ma de de kemi ki rush to ne de la sero di ngras tape khora ye juja minjra new enjoying grammar ngras ta da jangshi be tape ni mi di chat ra ya ji de marigold book to la ne le batwa ko se chara tape mi Tene girl ya pomula de kochig mi che pomocheda wasure dolma yana emi ra da dolma chida korte kwa zam ki pomo imba ro cha ko dolma le de pomo mi ishara dina shi emi le de ta inji da kya ansumi da la pomo la mi ko tene niwadi underline the common nouns and circle the proper nouns ra proper nouns la circle ke che common nouns la underline che ra proper nouns di my mother la di this dinero ta thanda dala this nyokra de lir pechi tape jima na la seo cha sigro ine thanda de na la khon seo de kyum de ine my mother la de ni amla la de di gi pechi ko khachera waj la ko chu to ani thanda google na te thapshi chi de seo rand min de dinero chi cho wa do sta tish ra gyum dinero shi ta thanda anju di ne ka bingala di proper noun and trushan ti tra ne cake di common noun che the children la de ya pu dinzo ram ya je pu dinzo ram ro la ko gu gyo ro ta nas pe kina kin kana da di khar tong gore pa ju ni khen de ye pu su la la ye ba ha ko gu ro tong go ra jidang gi khora de me wa che children la wa na ko pa jidang gi pu ra the children la zabala ko kore pa ju ni nge de ye Karla la yeba sul spu condition la yeba hakho ki rochre diyoche ondi ge nge tela ko ta ke shu ta di thokwa ga na shana ti hor ki la ki zra ta da dine class ta di da ngu shi ta gi zanda la de ko chi mi cha ra dina shi ge la yin thokwa le si ra rain la de ko min chi min ji ras min si ji ras ko common na revelet ta changma la di common na the proper na la de shi ta la tu ge sama na rain la ko min ta cha te ne ko la chigi mi la ne cheda wala dini ya je mi da ko la chawa ka wo chawa na ko le dini ke mi da ko dini la ko ko na sha chi ra dina shi di dindro de min si li da min si changma la ga ko ma na da dini di ya chi ko kyab ge sa ma ra ta chi da ye ma na pe chi de de la sam ta ni sir dini abdul la de la proper noun doctor la de cha de ra dina shi national hospital la di ko mi cha de da mi man che yi capital jo ya ge la st ba ta proper noun agra la dina shi wide road ra langala mi ma bo ya dina shi wide road ka ani ne puppy la di common noun cha de the shop la de yi chu ja ko ta kya shi ra on samari de ngan sta da thwa na sha ne ti sar pe di ran re la de mi ha chi dina somebody complete this table by filling the singular or plural nouns ra riu mi di ani chi chi da mang si ki conscious bush di bushes che ra s es che pianos di pianos che dine key di keys es che glass di glasses es che dresses di
dress knives the knife fe ba v me che then towel ajuchi ajusum towels boxes ra s buffalo chick mahelat ra then I and I kajindare vowel sound da then two eyes ra then exercise shivadi complete these sentences with he she they them it kare konzumila pronouns mingitsa ra where did the thief come from kuma khane yulana he came in through the open window ra Ilod zabal chedang dekhe ba sa ni kesi dinir loshana he came in through nyam de loshana quadi lint umar kenza char dileda he came in let zamjisha through the open window lana quadak tal kan came in ko nalu de yungshas through the window lana ani because gyung gyune yungshas ra in through let nyam de myache diche lodu zabal ek pikhe chedang de phajo ni kenje raundi quadak tal le raundi Dithas to shich where is your purse paku card kera paku call I have lost it ra purse di chalarwa ni the last ones where are my keys ni dimin zukados they are on the table keysless s gyaging mangzi insa and de la chala chigina it mambo ina de led mi mambo ko re chala mambo ko chura inzo joksa gatos what should I do with these books teb dinzo khachi ores put them on the table ra them khachlare books mambuda so chokse gan shashos dinzo put le de chugata shawani gal korla then does your mother speak in Hindi kiram la yi Hindi keshin gore le de korwa yes she does she laura moha kures I am meeting Sumi and Rahul tomorrow please give them these pencils Masani Sumi da Rahul thugi larwa ani shembadi khalare ana kuch dinzo konzola pencil dinzo tero shahalar ra michi mala ji mini ki like roshta tiwot language complete this paragraph with an or the ora konzusum da khalar article di khaten ora khebadro di and anlani shikter ora daladi jingela hora shecha gyorochila korean chi phajo shik ni kendi ki kharila la yeba toshi hakoti ni tochra de hakokin kola shigena da pishochra one afternoon a lion was sleeping under a tree ra ningoshila singeshi and shindong shiwala nyaderes a mouse began to jump on him ra and it's easy she koran kanda thogala korangala chobres the next kajore dai line ora kalana ganga kuchik kunya la hor la sa line di koleshi hakora so the lion woke up and caught the mouse dinashi mouse koshi saswa motor shun saswa so nigal datach complete these sentences with is are or am that siru zo khari kongore is are the ams tira jitsi dine are the mansi jyoti ki khalare how are you Mira kalare I am very well thank you ra kira khare dewi bela na ngati pe dewi tujna le ta tujna le de khare ke ji wot tujna la my sister is a doctor ye pinja pumu amjila she is lera kalana chisi chatira Sunita and Anil are in London now Sunita da Anil ni khoyalare thanda London la yores London la de khoyare England ki kesa chishudi ba Ligi Kokare capital Tida. Chiadi Kajintire me Chidawaina. Then I am very happy today because father bought me some ice cream. Ra ngape tarin kyu chonsu kains na pala yingala ice cream kachin yosons. I am there. Tadila father la capital Tidwa. Dikajina ko pronoun George Pijichita. Sorry, proper noun. Chidawajin. Pala dikari ko shiya hakora, kora pala kola shiya. Anzo hakodera. Dindiro nyokra tanda anzo gangi tsikjwa. My mother lado da. Then father lan capital tiyo something anzo kari kola inde kora pala kola hakoda shiya. Chazan ko proper noun rachate. Then Janet is at home.
is at home today. Janet di nanang la do studying ra. Is it Janet chira. The guest lady de la kordara. Conjudens. The guests are in the room. Conjudens nang la do let kora come. I am sorry if I hurt you. Angi kisi la tat nusiru choina kondas ra. Circle the correct answer. Tikyodla kurta kyashos. Is your mother at home? Ra kira amla nal duvelet is di chisi imbajla kharila kora mother chiro. Chedang your led la ar kura. Ondi your la miache mother la kudsamba is deche. Helen is 7 years old. Michira. He was in Mumbai yesterday. Kazan ko Mumbai le yores. They were thirsty after the match. Match lana dindu. Rata jusha dindu to imbachashna. Kozo dindu jela kakum gires. Ra word le thirsty. I thirsty lana kakumpa. I can't find my keys. Yeah, and ngara dimini midus. They were on the table this morning. Thari shoba dinzo chosang antu lati ko today bachara di word chatera. Thandara yoshibaina they are on the table. Anu was at home yesterday. Kaza ani anu nang le yores. My father is a teacher. Ko chidangi shora chidangi shina ko today baro dia mara ko is tadawat bishora. So my father is a teacher. Nipala ni all the children were late for the party. Boots changmalo and tudola jiluteshas to debanaki. The ne givadi complete these sentences with am, is, has, or have. The whole quite maranichi or am the is the has the have. The chiziran am the I major is led chisichi. Has the have ni chisida mansila something. My name is Rita. I am 7 years old. I study in Model Public School. I have many friends. I jla khadure have to has lemara. I lady chidan chitsirete ina kokare mansinash. I the you lady ko mansinash pishiga. I have many friends at school. Laptala trouble mambu years. My school is far from my house. My school has miache. My school is relad kora is lady. Ni lapta di nang ne tharimbu yores. So I have to wake up very early. Anga lang go relet ra. Tadandal my school is far from my house. Ni nang ne and tarimbu relet da yo relet ya yo bad have the has to go da dimyache res. Ni lapta di nang ne tarimbu res ra relet is. So I have to wake up ra early morning. Very early. Nga shawango pe lango kires. Lango re let have letra. Chig yore la the kore chik chala yobat. She have the gore letra. I have to do nga chi gore lejra. Chawachi go in the have la pichichur. Then I have a quick wash and eat a light breakfast of milk and toast. Nga kare a quick wash la na ta sobutu ya da ji su di chajra. Don't you dan so nga yobujo tu yes. I have let what the means it of the I have the children. The name any kala light lady than the dilota. Kala the young bulana limbumacha. Kala this tabdiod, the ditch sayus, betty, tokaka, massage, the dilla light later. Ditch sayus, the kare, or madame, any breads under the bombriti trash. We don't have a school bus. Manzula labra the chijalango yomares. So my mother has to drop me to school every morning. Ni amlai khadun ani shobata warshi nga drop me lana ke wala khurta. Ra lapta la ke go kires ke go real la has let ko che.